Langatilda, Kentagi polling number 34/2 da, Aikoi polling president Oriba, Shiri Yandrembam, Tomba Singabu, Aikoina Pimu Shepa Mioshina, Tani Yalam Babu Yaning the Pondotuna, Langatilgi Kanji Bunda, Aikoi Women Committee member Mayamna, Raza Miamna, Adumba Tongsing at the Yaning de Haduna, Maira Gireli Chatuna, Maira Paiduna, Amato Bigi Kolausing, Laumina Bigi Shakamni, Hariba Punbiba Mayam Singachina, then Hada Adumba, 3 and a Piaro Daba, Adumba, Bort the Ninkatam Daba, Nampusa put the Toriba Tonkayabu, Yaning the Basingadu, Pongo Pado, Langatingi Paza, Miana, O Minipi, Imaibil Sing, Nipasing Kayana, Yaning the Pondotuna, Ajetpa Kologulena and Sea Lauduna, Mayam the Lobiri.